Ti Masakbayan. Full episode. Rehas. Naimbag agsabam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop. Olivia. Amom ka di sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na ka kanya. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaan. Ada kami pailang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Sir Franco! Ninarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaan ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na nyaman na kanyak. Ha! Dita kayon! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos da tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia. Diyak kayat nga aglaban da ka ni Edward. Ay, unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kayat atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Agam, kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkay laag na edan kadagi tinaganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adda akmat nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong, ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day ta, boss? Kayat ko nga agawan ni Olivia kini Edward. Ah. Ken kayat ko asyak ton ti mangimaton iti negosyo mi. Ha? Kat, anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta iti nasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton iti negosyo. Boss? Bakaten ni mama. Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakelakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikot. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot! Sir Franco, atuyan ti inumam adanom. Idi sumla ang di talamisan. Ket panawan na kon.
Kayat kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatag ngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti sarbi makatulong, no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarangrang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot ka lata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kayat ko la akadwa ka lata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay klinik mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingi inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kayat mo ka di jilangan balayo ti pag naadan tayo. Saan, honey? Tadyak mo't kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito eh. O sige. Sikang harot ti makaamo, honey. Sige laan, iho. Admission kayo lang ta. Sa nabali, tadda at matamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rod, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak, iho. Kabailakpay nga imatunan dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rod, mama. Ket no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadla ti grupo yo agakadwami para iti misyon ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan yo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabali, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Ket no di nanton kabalan, syakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pailang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward. Maya katumulong kan ka diti furniture shop yo, abalayan. Total, awan mo't araramidak. Di ka ka di tumulong iti negosyo yo.
Ay, nasanda ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo Fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasayaat nga ron, taimay ka. Wala, tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kan di ka agdanag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka din ngay naldaw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, si kansabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Si kati swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama, taumayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti meriendayo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayaat no kasta. Naala, agmerienda kayo bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo anaggapo iti misyon yo. Sige, tayo na kun agluto. Tahuston to inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayong matan, mama? Apay ka di adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day ti papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asi ka ti mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pa'y day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga niyo? Ni Edward? Kasta nga agpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akasta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayan nak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito itagos ko, boss. Hangam, apay ka di akayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong. Imayak, tapno planuan tati kayat ko amapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan ti orayak. Basta makaamukan,
no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory, rumar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen, ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaammo kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman akno kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen, ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga nadamot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italdalag. Inakon. Oops. Aglisi ka, itidalan ko. Takon! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti arabidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, Nana? No dikat. Panangiparik na kidi panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Ang papaaya kun iti na ito'y a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumait ha? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para ken ka, Huston! Sir. Saya atam kit ditibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputasyak ti pudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputasyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika bakit? Sardangan nakman, ha?
Awan babay mo. Ibagam kidin asikatipod no inak. Ha, agraraman. Hindi masikogakan ka. Tinanawan naktipuno nga, ma'am. Oh, Gaputa mas ay ayatan na tibak nang amay sapay a girlfriend na. aniya. Nariribok ti panunot ko idi. Aging ka nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak. Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ay kalay sanak. Ulbud gayam. Aging gana lagip ko ti mangidisukan ka. Iti sangutig it da Madam Carla. Aniya. Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taamok akasapulan dati agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no tayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat amom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Gamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang ngagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan it anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at timasakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagakmatan ka ni Franco Tipudno. Asyak Tipudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. No bilang laang. Ngam, amok, mawatanak ni Madam Carla. Kat ni Franco, sapay ko mata agbalbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man. Kat panunutan natin na sayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Taintayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mat serak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy, mabalin ka dingag na oda kay Jabalay da Lola Greta, inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaayayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamutan ni Boyet? Makitam tumutlaeng inton makasangpet tayo ijay. Siguro,
At damanin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. At tuyan tigatas mo, Madam Carla. Agyaman na, Glory. Katsi ka, iminom ka ka din itigatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak. Agina kameten, tarabiin. Wan, Madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid da, Ma'am Olivia, Madam? Nagawid da pa'y lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kadalolo ken lola na ijay. Wan, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si mangpat ka din. Saan pa'y, Madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano ama italag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day talaag gastos ti aramidan na. Uray siyak, Madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga kadilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y atumulong iti furniture shop. Ngam di na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, Madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan mat parikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata subursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta, iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Tamakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa, saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wan iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak matan. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom ka di akayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akasta ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko kenkwana. Ken, kasanuna ko mga imatunan ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa'y nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katumutan ka Asino ti pagutangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak.
Pulos at dinak to ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pa ay. Ala, iremedium ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kin ni mama. Sige, ikan kay ti ut-utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay kabagyak. Wen Glory, okay lang. Basta sika. Agyamanak, madam. Mala mabit lang. Tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta akasapulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alalaingam. Uwan, boss! Sigurado ngagbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na ang dakpailang ijabalay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Wan, Mami. Sana bali, taksingsing putek ijay. Sige, anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asidag iji pagadalan. Ino iji ti pagnaudak, Mami. Sige, anak. Awan parikot. Kinapudno na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, Mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Awan, Mami. Ngam, mabuta nga kan kwa na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanyak? Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti ammo. Sana bali? Awan mo ti amok amadi nga aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulungak ijay. Katulungam? Kayat mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop? Juan, iso ano mabalin? Umay katumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan amuna? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka. Hello, boss! Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Ang mga numapalabas yun ti kotse na. Uwan, boss! Lalaingan nyo. Ariglado, boss! Sige nga rodan, boss! Bye! Kakadwa, agsipot kayo anaimbag. Nalabaga a kotse ti orayin tayo. Well, boss. Adda kayo anay balangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito kotsek. Ang mga no delikado na ito'y. Naggapuan na ita kayo. No naggapo di tabantay. Awan met ti pagilasinan a natulid manipod di tabantay.
Delikado na ito ya. Agbuelta ak. Bumaba ka dito, kotsem! Ha? Tanosan! Paltugan ta ka! Delikado na ito Rumuar ka! No di mo kayat, abuongan mi ti sarming tilugan mo! Rumuarak. Ngamnaskan asiputak ti garaw na. Anya ka diti bagayo? Nakapaturong ti paltugmikan ka. Iso di kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. Nukasta. Daytoy. Natinag ti paltog ko! Pidutak ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ti paltog ko. Kakadwa! Bagsulan niya! Awan nagtigna iti dakes. Talusan. Paltugan kayo amin. Loko. Kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan. Sige, ibagak ti no. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige, ibagang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige, umayak itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita ti aramidan na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramidan ni Franco, tas saan ang nagbaligi iti plano na. Gagayem, di uliwayan na dinggan, tituloy ti seryeta yo itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Umay kayo dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige, umayak itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramidan na. Tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawanan isublikkan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan na kumay ti waya-waya, rukatan nak dito'y nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok, may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itintad ko ken ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong politikarina. Ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak nang yaw. Adda akon dito'y daan na pasdak. Naulimak dito'y.
Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaamoy iti baligi na. Mapanak iti daya banda. Tiloko. Sa Ingatan dagiti, ma'am. Ah. Ket di ka tignay ti dakas. Sino? Pulis kami. Pulis! Umay ka. Kapkapan ka. Amangan no at armas mo. Anya ti kaya tasawon day tayo. Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawalo mi. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangagyo matin record ko asaritaan mi. Apay nga adda ka pulisan dito. Ha? Sakbay asimbangpat ka. At dadan ditoy. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Ha! Inutil! Ha! Aglaban ta! No day tati kayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Taglaban kami man. Ididay tang Edward. Matay! Numatay! Sumardeng ka kunak. Ha! Sige, Apo Pulis. Ibatan nyo, taglaban kami. Sige. Di mo gamden ti aglibas. At dakas ka lang. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Sige, gagayim ko, Apulis. Tiliwan nyo dahito at tao. Kasta tinapasamak, Mama. Ket addaitan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayim ko, Apulis, ti makamuken kuanan ijay. Diyos ko, anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kaya't natagikuan ti amin na kinabaknan tayo, Mama. Kaya't napay atagikuan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kin Olivia. Anya? Nagdakas talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kaya't napay apukawan. Diyos ko! Franco, anak. Apay nga adda kayo. Apay kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka kaspundo nga anak ko, Franco. Amin na kayat mo, ipapaimikan ka. Pinagadal na ka, kanasaya at tibiyag mo. Gamiitilikudan dayta, pinanggap na kami apatayan. Pumanaw kayon! Franco, anak, anya tinabasunan ka. Anya! Pumanaw kayon! Pumanaw kayon! Bilang ka ng taon kanyak, impatag ka, Franco, nga maapa. Bustod! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? Adda kayo matgaham dita asidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, ada ija pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga adda ni Franco ija pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na.
Nana Glory? Apa yan ay balod ni Franco? Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan? Nang rikang pakpailaang iji furniture shop. Awan kanas kong agtrabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit direk nak iho. Jak maiwaksi iti panunot kan riknak. Akasto'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas kanita. Sana nagbaligi. Kanaday ta niya pagbalodan. Anak. Nasakit mat para kanyak ngayong pabalod ko. Ngamday tati may parbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asanda kumaadangran ni Franco. Ngamkit di, protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo, tirik nayo. Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi? Gaputa na ibalod ni Franco. Nana. Wan, maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Wan, Nana. Maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto, Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco, kasjay ti maiparbangkan kwa na. Ma'am Olivia. Husto, Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apay akastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan ko maitan ni Edward. Nasakit diriknak. At imbilang ko nga anak. Kat kaya't na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man tiriknak. Nga daitay ti pagbalutan. Gamawan mabalin ko. Gaputadakas matkayam. Nakasaksakit kanyak, Madam. Wan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatigit. Gapo itidakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, Madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta na iti panagsangit mo, Glory. Agyabanakan ka. Gaputa na patagkan ka ni Franco. Wan, Madam. Napatagkan yak ni Franco. Napatag launay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa. Agsangsangit latta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory.
Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak. Gaputasipod ubing kayo. Iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka, mapanta ka sa sarita. Liwliwain ta. Saan ang mabalin, abaybayan ta. Mabalin mo lata mapansarongkaran ni Franco ije pagbaludan, nana. Ibagamlaang no kaano. Takuyugan da ka, nana. Awan mo tidakas na ngayon kasarongkaran ni Franco, nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko sa rongkaran ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga uray si siya lang. Ma'am Olivia. Sir Edward. O sige, nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tiga po na. No apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante nga ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanin tayo padi akanayon asumarongkarkan ka. Manong matsabulan nga umay nakasarsarongkaran. Wen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarongkar. Ken mangkasaba kada tayo. Wen nga rod, Franco. Kat mamatiak iti bagbagan ha. Ngawan sa bale, apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to'y selda. Sige, rumor kayon. At sa ngayon. Naawatan niyo ka dito imbaga kakabsat ko. Wen, Padre. Mga padre, Uy, Padre. agyaman kami unay, Padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay lakuma, tayaplayo iti biyagyo. Iti kasta, nasaya at timasakbayan niyo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, ket imay para kadagiti managbasol. Saan ket akadagiti nalintag? Wen, Franco. Kat no si dadaan tayo kano sumurot kini Jesus. Naskin nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Ket bakawanan na tayo. Ken ugasan na dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayon abaro aparswa iti imartang na. Husto kayo. Ket naamiris ko itan. Nalabit. Daytoy ti wagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwak. Juan, Franco. Oray da kami. Naskin gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ngam pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris ket agbaliw. Katita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iti simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco iti pagbaludan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarongkaran ni Franco,
tapno kasabaan na. Ket madlaw ka nun ni Padre. Anapod nun ni Franco, iti panagbalbaliw na. Wen mama, kasta tinako na kanyak tigayem ko a pulis. Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakes ang mapasama kini Franco iti pagbaludan. Agyaman ak iho. Ta itilikudan ti dakes nga aramid ni Franco, kat masaknan kalatakan kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulata ni Franco, kat agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnam. Nga da kayo aming itangal daw ti dalaw. Kumusta kan, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak, Mama, anak ko. agyamanak. Tasin narungkaran daklata. Kunak nalinipat na kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin dak ko nga. Kaslamat ka na kayo, Edward. Olivia, pakawanin dak ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ket namnamaan mi, ngagtultuloy ko mati panagbalbaliw mo. Aramidak na ita, Edward. Agyamanak. Tanapakawandak. Nanang, Oh, Franco, anak ko. nanang. Pakawanan na kumamat. Ikalik. Ituloy ko tagbalbaliw. Agyaman ako, nay, anak ko. Mama, amoy ka din anina ng glory tipod no nga inang. Wen, Franco, Oh. amuin. Kat pangasim, tagsingsingpet ka di pagbaludan. Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbagan ni Madam Marta, anak. Uwan na nang ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak ang mga ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward, Ket ita, Nana Glory, kan mama, saan tayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No di kat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sabali ita ni Franco. Kapatamaisan abaro aparswa. Diyos ko. Agyamanak unay. Kat baliwan tayo timang rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kanto'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.